Жена, kadın, човек, адам, улица, sokak, kuća, ev, desno, sağ, lijevo, sol, zelena, yeşil, plava, mavi, crvena, kırmızı, žuta, sarı, dan, gün, çaj, çay, broj, numara, grad, şehir, uçi, içeri girmek, pita, sorar, kaže, der, ide, gider, vidi, görür, uđi, gir, vrata, kapı, otvara, açar, donosi, getirir, pije, içer, sretna, mutlu, lepa, güzel, mlada, genç, stara, yaşlı, pravo, düz, sledeća, sonraki, prva, birinci, treća, üçüncü, danas, bugün, zadatak, görev, adresa, adres, doneti, getirmek, kucati, kapıyı çalmak, tražiti, aramak, živjeti, yaşamak, govoriti, konuşmak, pozdrav, selam, žena, kadın, čovjek, adam, ulica, sokak, kuća, ev, desno, sağ, levo, sol, zelena, yeşil, plava, mavi, crvena, kırmızı, žuta, sarı, dan, gün, çaj, çay, broj, numara, grad, şehir, uçi, içeri girmek, pita, sorar, kaže, der, ide, gider, vidi, görür, uđi, gir, vrata, kapı, otvara, açar, donosi, getirir, pije, içer, srećna, mutlu, lepa, güzel, mlada, genç, stara, yaşlı, pravo, düz, sledeća, sonraki, prva, birinci, treća, üçüncü, danas, bugün, zadatak, görev, adresa, adres, doneti, getirmek, kucati, kapıyı çalmak, tražiti, aramak, živjeti, yaşamak, govoriti, konuşmak, pozdrav, selam, žena, kadın, čovjek, adam, ulica, sokak, kuća, ev, desno, sağ, lijevo, sol, zelena, yeşil, plava, mavi, crvena, kırmızı, žuta, sarı, dan, gün, çaj, çay, broj, numara, grad, şehir, uçi, içeri girmek, pita, sorar, kaže, der, ide, gider, vidi, görür, uđi, gir, vrata, kapı, otvara, açar, donosi, getirir, pije, içer, srećna, mutlu, lepa, güzel, mlada, genç, stara, yaşlı, pravo, düz, sledeća, sonraki, prva, birinci, treća, üçüncü, danas, bugün, zadatak, görev, adresa, adres, doneti, getirmek, kucati, kapıyı çalmak, tražiti, aramak, živjeti, yaşamak, govoriti, konuşmak, pozdrav, selam. Priča o Lisi. Lisa je mlada žena. Ona živi u velikom gradu. Danas Lisa ima važan zadatak. Ona treba da pronađe plavu kuću. Plava kuća je u trećoj ulici, druga kuća sa desne strane. Lisa ima adresu. Ulica Cveća, broj 7, Lisa počinje svoju potragu. Prvo ide u prvu ulicu. Prva ulica se zove ulica Ruža. U ulici Ruža Lisa vidi crvenu kuću. Crvena kuća je prva kuća sa leve strane. Lisa pita jednu ženu: "Izvinite, gdje je ulica Cveća?" Žena odgovara: "Idite pravo pa skrenite desno. Ulica Cveća je treća ulica." Lisa kaže hvala i nastavlja da hoda. Dolazi do druge ulice. Druga ulica se zove ulica Lala. U ulici Lala Lisa vidi žutu kuću. Žuta kuća je treća kuća sa desne strane. Lisa pita jednog čoveka: "Izvinite, da li je ovo ulica Cveća?" Čovek odgovara: "Не, улица Цвеча je sljedeća ulica." Lisa ide dalje i konačno stiže do treće ulice. Treća ulica je ulica Cveća. Lisa je srećna. Traži plavu kuću. Prva kuća u ulici Cveća je zelena kuća. Zelena kuća je broj 5. Druga kuća je plava kuća. Plava kuća je broj 7. Lisa kuca na vrata. Jedna ljubazna starija gospođa otvara vrata. Gospođa kaže: "Dobar dan, kako? Mogu da vam pomognem?" Lisa odgovara: "Dobar dan, tražim plavu kuću. Da li je ovo plava kuća?" Gospođa se smiši i kaže: "Da, ovo je plava kuća." Uđite. Lisa ulazi u kuću. Kuća je veoma lepa. Zidovi su beli, a zavese su plave. Nameštaj je braun i udoban. Lisa seda na stolicu i čeka. Starija gospođa donosi čaj. Čaj je topao i ukusan. Posle nekog vremena, jedan čovek ulazi u kuću. To je vlasnik kuće. Zove se gospodin Miller. Gospodin Miller pozdravlja Lisu i kaže: "Dobrodošli u plavu kuću. Kako mogu da vam pomognem?" Lisa objašnjava svoj zadatak i gospodin Miller joj pomaže. Na kraju dana Lisa je veoma zadovoljna. Pronašla je plavu kuću i završila svoj zadatak. Kaže da viđenja gospodinu Milleru i starijoj gospođi. Lisa ide kući i misli: "Bio će to dobar dan."
Притча о Лиси. Лиса е млада жена. Она живи у великом граду. Danas Lisa ima važan zadatak. Ona treba da pronađe plavu kuću. Plava kuća je u trećoj ulici, druga kuća sa desne strane. Lisa ima adresu. Ulica Cveća, broj 7, Lisa počinje svoju potragu. Prvo ide u prvu ulicu. Prva ulica se zove ulica Ruža. U ulici Ruža Lisa vidi crvenu kuću. Crvena kuća je prva kuća sa leve strane. Lisa pita jednu ženu: "Izvinite, gdje je ulica Cveća?" Žena odgovara: "Idite pravo pa skrenite desno. Ulica Cveća je treća ulica." Lisa kaže hvala i nastavlja da hoda. Dolazi do druge ulice. Druga ulica se zove ulica Lala. U ulici Lala Lisa vidi žutu kuću. Žuta kuća je treća kuća sa desne strane. Lisa pita jednog čoveka: "Izvinite, da li je ovo ulica Cveća?" Čovek odgovara: "Не, улица Цвеча je sljedeća ulica." Lisa ide dalje i konačno stiže do treće ulice. Treća ulica je ulica Cveća. Lisa je srećna. Traži plavu kuću. Prva kuća u ulici Cveća je zelena kuća. Zelena kuća je broj 5. Druga kuća je plava kuća. Plava kuća je broj 7. Lisa kuca na vrata. Jedna ljubazna starija gospođa otvara vrata. Gospođa kaže: "Dobar dan, kako? Mogu da vam pomognem?" Lisa odgovara: "Dobar dan, tražim plavu kuću. Da li je ovo plava kuća?" Gospođa se smiši i kaže: "Da, ovo je plava kuća." Uđite. Lisa ulazi u kuću. Kuća je veoma lepa. Zidovi su beli, a zavese su plave. Nameštaj je braun i udoban. Lisa seda na stolicu i čeka. Starija gospođa donosi čaj. Čaj je topao i ukusan. Posle nekog vremena, jedan čovek ulazi u kuću. To je vlasnik kuće. Zove se gospodin Miller. Gospodin Miller pozdravlja Lisu i kaže: "Dobrodošli u plavu kuću. Kako mogu da vam pomognem?" Lisa objašnjava svoj zadatak i gospodin Miller joj pomaže. Na kraju dana Lisa je veoma zadovoljna. Pronašla je plavu kuću i završila svoj zadatak. Kaže doviđenja gospodinu Milleru i starijoj gospođi. Lisa ide kući i misli: "Bio će to dobar dan.